O le kuata te ai leono le tae ona leila, le songo fua lua no Januari, le na whamawina i le whalpui tānu malala. Le maliwal te maita i tau fia le sunga pali i sia fikeo. O le maliwai o le sunga pali ia le o mautino se mafua anga i le taimi na tātou sota ia il komsina o le taimi nei o le mtanga luengo leo leo. Le sunga le atawa Samuel wafa masanga. Pe tai sana ona ia tali mai i le tātou fasili, o lo wafaya ne iai suenga. O le amatanga o le masina nei lena sao no ai le i atawa. O lo saonga le mule au tau fia i le whalepuipui le vaenga o iei tamaita i whaapea fo i mali. E ui ina e lata le selau isi, tele lava o ali in sao fia atu le vai taimi, o aso malolo o molianga so tanga i fuala au whaasaina. Ai o le sunga papali ina tau fia talu mail masina o me o le lua o lua whai molianga, e so tanga i le maliwal tamaita i Professor Amerik Samoa Dr. Caroline Snavayane Garbutt. Fitu walu tau sanga le matua. O moli mau se tasi ona tau ai ngai Samoa nei, wa mua i loa le au whaasala lau le tala, ai alo whaatali lava lo lato ainga, i se tala aloa ia mai le au nangal whalpui. Tusa pe o ani ona tua inga peitai, o se tua fufine, o se tau songa, o se anti, ai o se tangata e alo whangia e lona ainga. O le taimi muli na ai le sunga pali il whaamsinonga, o le tau sanga taluai ma tu umaiai le lawina o lona whaasalanga il maasina fau e Februari a solua se fulu. E lima mo lianga leo e au fiai le fasio tangata, o le fasio tangata pa i valea, o le wha upenga ina se upenga matautia ma le wha o manu atunga. O tau fiai lalo le vainga leo i le whale maliu le motanga singa se tupuatam se mea o le lona tino, a o whaanga solo ai suenga a leo. Momoli e tuai wha mai senga ma wha maa whanwhananga tātou telefou. I whina ngalo wha vau a inga mauo. O na o le maliu wha fua se iai o le sunga papali i o se pele. I tala tuli loa ua fasilingi ai le tamaita i loa ia le fionga mero lui o le maunga lui loa. Le wha atinonga o le ngā luenga a wha masino o le wha masinonga o palota talu maile solulu le vai aso taluai. Whaatatau le mata upo le tumalo whale alili tasil whaatanga ai o le mōli mau e le o mawane. O le fionga le loia sili Chief Justice Satiu Simativa Perese ma Justice Clark o whaatautaia le nei mata upu. Mali ipotia mai le tala moa media le tala noa tuusa o lavo le loia le sui pa le mia to e lupe po mulinuku o ne semo le sunga a miro lui. Ma ia fasilingi ai le whaatinonga o le whaasalonga o ngā luenga whai le whaamsinonga. Mafina watu miro whaasanga ile mōli mau a le pangatele a lema mai le tutangi a tui loma la niselota la meko. Na tau ele pangatele o mōli mau e to alua le ele i o atu o malili ma whaangoto. Na whai atu ia te ia sa abatu le la se lauli masfuta la mai li tangata o masalomia o se agent a toi lupe. Ile li poti leva le o ta uai o le fi naua le lo ia toi lupe Miss Miro Lui o le whaamtalanga a lema o tala whaalongo mai le te tauna taliaina. Peita e manatu le whaamsino sili a fionga Justice Perese. O le mta upu lea whaaltu la whono e mawhai le whaamsinonga o na whaonga tala whaalongo. Ma whaamanatu Justice Clark ya Miss Louis le vaenga tasi luono pui tolu le tula whono palo talu o ta siva. E ono sue e le whaamasinonga le tangata e mana umia o na o atu. Po o le tangata o le whaamasinonga e ui e le o vala aua le nā tangata pe so eina foi e le party to the petition. O le la sangana ta ue Justice Clark e iai le malo si angal whaamsinonga i whaatino ai. Na whinaul tamaita i loia Miss Louis i le pito tasi o le wa ai le whaamsinonga. Peita ina whaamanatu atu foi le whaamasino i le tamaita i loia ana whaamtalanga o lo whaia. Ma whaalava atu iai le whaamasino sili Justice Perese e whaamanatu ia Miro Louis o lo o iai tua inga e soli tu la fono le whaatinonga o le filfilinga, ma whaapea o se mea e whaingofie. Ai tali Miro, e le o whai atu e whaingofie, o lana maita we pito tasi. Fua ele awala o lo o tulilo ai e le whaamsinonga e langolango ai le moli maulea. Ma to e whaamanatu atu fo e Justice Clark i Amiro Lui, wa umona tau e manili ma whaangoto i le moli mau, o masalomia le avatu e le agent to e lupe o le tupe i ala ua. Peita ia manatu le whaamsino sili, o lo whaapea mai le lo ia e pito tasi le ai le whaamsinonga. Ai to o lua mōli mau e le o atu i le whaamsinonga, ma e le o langolango ina fo i le isi to ono sifulu la tau te le i usta i al polo inga a le whaamsinonga. E manatu fo i le whaamsino sili,
Ele itali le tu te e mai ata puni mai le mata upu ona sa fa pea ele talia ele fa masinonga moli mau falongo. Peitai na tauela lau David Fong mo le ofiso le loia sili. Ele o se mea fou le talia o moli mau falongo. E pei ona lātou avatu il fa masinonga. Ma ia fa amanatu il fa masinonga le taimi o mata upu tau palota o tatau ona tapunia le ua 5 masina. Talu ona umal palota tele. Peitai. Na whamanatu e Justice Clark i le sunga la lau. Le paloto le lua o te sione iei fo i mata upu. Na tausanga atua lava wha ato a lau wha ai unga. Mai leo se mea fau. Mai o le mata upu lea e le masan iai. Ua wha atali ai nei le wha ai unga le wha amsinonga. E se furu tolu i tu malo Samoa o le awhaati noi le ngā luenga wha solo. A le tau manga mo e popo ngā tia po le SVSG, Samoa Victim Support Group, e le taua whaawau o le tau fio sawangai a inga manu. Peta i le ua tamua le nei fo i tau mo whainga, po se isi la sanga i le tu malo o anoa maalua. I le ngā ruenga whai whaata sima malo au whaata si le United Nations Trust Fund. E pei o nā loa iai, le whasanga inga i le vau le tu malo anoa maalua, ma le taitai fono le SVSG le fionga mapusua Tanielu to Leilua i le langolongo ino le wha moe moe. E tolua sol sanga inga wha awau o le awhai sol solo le vaya sole nei ma wha atupe le UN Trust Fund. O le porkalame aunga i le toe wha amalosi o tū maanga i whanua a Samoa ai o talitonunga wha kirisiano ma le wha aloalo wha apea ma le tū la fono. Ma ia ngā lulue wha atasi umai ta i o nuu o tina talavou leo au nanga leo mtanga luenga o whaamsinonga pūlenga o whaamsinonga. Ma whaapupula tili ai le awa onga mono futane i le aso mua le whaatinonga o sana ia pisi nisi e tua i aim whaatamau ainga i nai lona tangata malona ainga. Sauno ai le Pristino le SVSG Sili Niulina Jang pau level e wala e whaamutai sa wanga i Samoa. Ole ngā lulu e whaatasi o tai o fio anga manuu e fofo le whaale tonu. E ala i le una ia whaamalosi le tā ua o tātawanga i whanua. Tali tonunga whaakerisiano a mana i o le tulafono e toe pou mātina e ai a inga manuu. E tolu a whe fitu se lau 5 TALA le seleni mai le UN Trust Fund na tau au atu i le pulenu o solo le vaso tolu ai e fsoani i tāpenanga o le mafutanga whaale o onga lea mo le tolu aso ua tamua i anoa maalua i le vai sanei. Inisi o TALA, e ese mai le savali i le tau le iwa i le tai au le so e whaalau ilo ai le sulu o ta lo ngā malo o tau pulenga. O le asavali ai le tau langa ia pia. Le isi fo i sauninga i le tasi le awauli. Ua whaonga ai fo i le awa noa whaalau ilo le sulu. Mo so o sa tasi le vai fia awa i le sao whaapaanga a le whalainga o le sales i mulinuu. Ma le matanga ruangol siusi o manga. Le lato fo ilangolango e ala i le taalawina o ota mai le sales restaurant i mulinuu i le marketi ai savalalo. Whaia umalava i le so luono januali. Whaatasi ai mal whaasavalinga o le sulu o ta alonga malo o tau pulenga mai le valu le tai au i le ofisa o leo ia pia i le maoto le malo i le fau. Ma vala au li ai fo i le tunu e sa vali whaatasi ai peitai. Ua sa vali ai fo i le sifultasi nei masina talu na ta amilo mai le sulu i atunu uto ngia i tutono le 5 sela waso. Ma le wha moe e taunu uai i le taimi e te tala aloa i ai ta longa amalo le tau pulenga Peritania Tele Klasco Skotilani i le aso lua sutolo yu Leilua o luona.